Možda misliš da si cool, Baby, you think you are cool. lajkaš Facebook i drugo sve, You like Facebook and the other thing. ali moraš još da surfaš mrežom. But you need more surfing views, man. Treba ti još da skontaš se. Take a time to understand. Šta će meni savjet tvoj, ko da ja to nisam znala. Pametnica si. Ja ti super radim sve, Stvarno? jer ja više nisam mala. Pa identitet je svojstvo svake osobe po kojima se ona razlikuje, znači naše ime i prijezme, naš identitet u kojima ćemo biti zapisani u školskim dnevnicima, ne znam, u kojima ćemo se razlikovati od drugih ljudi. Pa svaki čovjek ima identitet kako po imenu i prijezmenu, tako i psihički, znači svaki čovjek se nekako na svoj način predstavlja u društvu. To je ono što sigurno ne bi trebali kopirati, odnosno preuzimati od drugih, jer svi smo mi unikatni, svi smo mi posebni i trebamo biti ono što jesmo, a ne onakvi kakvi drugi žele da budemo. Naš identitet čini slika koju predstavljamo društvu, znači sliku o sebi koju predstavljamo društvu i koju to društvo vidi. Sad se trudimo da to izgleda što bolje, da ta slika izgleda što bolje. Sve to predstavlja naš identitet, neko unutrašnje naše ja, kada znamo kako u određenoj situaciji iskazati naše osjećanja, naša mišljenja. To je prije svega ono što mi mislimo, ono što mi osjećamo i ono što smo spremni da pokažemo drugima. Ne postoji dvije iste osobe, tako da po fizičkom izgledu procjenjujemo ko je ko zapravo na prvi pogled. Ja mislim da svako ima identitet, kod nekih osoba možda ga manje izražavaju ili su manje ponosni na njega. Svi mi imamo identitet, ali do nas je da li ćemo mi pokazati naš pravi identitet ili ne. Da li ćemo živjeti pod maskom ili ćemo pokazati ko smo mi u stvari. Identitet može biti također naša, ja mislim, religija, naša, odakle dolazimo, naša porodica, neke naše osobine, tako ja na to gledam. To čini ime i prezime, datum, mjesto rođenja, ko su nam roditelji, matični broj. Uglavnom to. Mislim da identitet puno više od toga ime, prezime, da identitet predstavljamo sami sebe, svojim ponašanjem, svojim radom. Mislim da je to naš identitet. Pa to je ono što mi jesmo, znači skup nekih osobina koje definišu nas kao osobu ili koje definišu jednu naciju, to može biti znači nacionalni identitet. Svaki identitet je drugačiji i svako sam gradi svoj identitet i svoju osobnost. A ne imati identitet znači ne isticati se recimo po nečemu možda i jednostavno biti neutralan u ovom današnjem svijetu, što po meni nije dobro nikako. Svi smo mi posebni na svoj način i svi smo mi osobe koje zaslužujemo da budemo tu gdje jesmo i da iskažemo svoje pravo ja. Naravno, tu utječe i nasljedni faktor, sve osobine koje smo naslijedili od roditelja, ipak je okolina ta koja ima presudan faktor i onako kako se mi postavimo u tim situacijama. Mislim da identitet čine neka ubjeđenja i vlastita razmišljanja i ono što čini nas, ko smo mi, što mi smatramo, uopšteno naše razmišljanja o životu i sve čini kako se mi ponašamo i to. Svoj identitet gradim na osnovu svog ponašanja. Imam svoje roditelje, njihovo prezime nosim, imam porodicu, brata, sestru koje poštujem. Ne kopiram nikoga, ne oblačim se isto kao neko, nemam idole, imam svoj život, svoj pravac, svoj cilj i poštujem drugi. Identitet nemaju, znači, dvolični ljudi. Oni svog identiteta nemaju, znači, oni se prave da su nešto, znači, više lica, pretvaraju se, ali zapravo nisu takvi. Mislim da svi suštini imaju taj svoj identitet, trebali bi da ga imaju. Stil odjevanja ili način govora. Sve to govori o nekom čovjeku i ne trebamo se stiditi uvijek i trebamo biti ono kakvi zapravo jesmo. Identitet je važan zbog toga što ne trebamo svi biti dio gomile, ne trebamo se uklopiti u tu gomilu i biti nevidljivi i tako provesti taj naš život. Trebamo se razlikovati po nečemu, imati svoj identitet, imati svoje mišljenje o određenim stvarima.